datang. Cacing lo baca. Coba, jadi si Braina mana nya? Hareureum gitu. Kaget. Hareureum geura. Mana ya masih kabagong. Iya. Iya, orang. Ayo. Orang ya. Murah. Wah, rek urang kasarean. Tradisi ya, tradisi. Oke, Bray, kita sekarang mau OTW spot ngurak nih, Bray. Nah, anak-anak udah di bawah. Tuh. Tar nih, lihat nih spotnya nih. Nah, sini, Bray, spotnya, Bray, sini, Bray. Tuh, anak-anak tuh. Bray, biasa pang tukang nawai ripuh atau mah. Menang, Coba. Anjir, wah ngali Bray geus beunangan deui karek encan. Ngawing wek doanya jeung si. Ieu bagi hasil heula bagi. Sok atuh baragi hasil heula. Oke, loba, Bray. Nah, ini spotnya, Bray. Ini rekomendasi siapa? Ini rekomendasi siapa, Mang Min? Si KJ rekomendasi si Jimmy. Nunjukin jalan. Oh, oke. Nice job. Urang cuma fungsinya navigator. Oh, fungsinya navigator. Napi api saha gitu. Aduh, bergawiran. Aduh, Bray. Spot nama meyakinkan dan membuat kita bersemangat. Mudah-mudahan. Aduh, udah ada awan hitam di sana, saudara-saudara. Apa yang akan terjadi? Mudah-mudahan aja supaya tidak hujan. Dah, susuganan deh, Bray. Kayak biasa orang susuguhan. Oke, let's go kan, Bray. Ngurak ah. Bray. Seperti biasa, inilah yang terjadi, Bray. Baru nyampe, udah hujan. Tuh hujan, Bray, tuh. Cak cuk. Kamu itu macan turun-turun pisan. Gus hujan. Balik deui wae gitu. Karek nincak sawah Gusti, kelak atuh euy. Yang ngurak si Bray teh euy. Sambil nunggu hujan datang semua ya. Tuh dari sana tuh udah putih hujan. Kita lumayan lah. Hah? Panas lagi? Besok atuh, Bray, panas, Bray. Ini ada lubang, Bray. Nyamut, Lur. Tuh. Disantap, Bray. Molonyon, Bray. Oke. Kita coba lagi, siapa tahu mau. Embungan deh, guys. Swing juga nate, guys. Saja helikopter. Jimmy, helikopter di sana, Jimmy. Gak mau yang lama. Lagi pada ngapain nih, guys? Kalang rusak galang syah. Gagal si Bray biar baik gagal gitu. Ini gagal wae Yuk diobat kadang diobatnya. Sawahnya diobat, guys. Aduh. Kasihan dong. Mana? Tuh, belut. Tuh, begini. Mati. Oh iya, ini belutnya mati, Bray, meninggoy. Diobat itu si Abah nih. Si Abah main obat aja lah.
Kagak ada, di sana kagak ada, di sini kagak ada, maunya di mana? Aku nggak tahu. Anak-anak ke sebelah sana, Bray. Kita sama Bawai di sini. Kita harus cari dulu di sini, mudah-mudahan ada. Jadi di sini dapat, di sana gak tahu. Atau di sana dapat, di sini gak tahu. Gak tahu lah. This is hall. Not hall. Holy shit. Gak tahu dimakan, gak tahu enggak ini tuh, Bray. Pergerakannya kurang, Bray. Oke, kita dapat jukut. Jukut is good. Anjing. Okay, we have the hole in there. Potana mah bagus. Dimakan, Bray, umpan kita, Bray. Nah, tuh, airnya, Bray. Airnya sampai saat itu tek sikat. Ini, Bray, belutnya, Bray. Aduh, anjir. Dikayitkeun, Bray, gagal, Bray. Gagal, Bray, gagal. Segagal wae nya, Bray. Kumaha atuh teh? Mang Bobay di sana dapat katanya, Bray. Nah, eta. Sugan teh belut, Bray. Cana, Bray. Kacau, kacau eta mah cana euy. A few moments later. Oke, Bray. Kita ngopi dulu aja, Bray. Ngobrol si Bray mah sama benangan euy. Ini geus benang aya 20. Oh, Jimmy. Ayalah lumayan. Oh, Jimmy geus dapat. Min nang sabaraha? 10 anjing. Kurang nah sama benangan. Menang nyanggut 2 ge lepas di. Bukan harinya si Bray mah euy. Hari naon ieu teh? Hari Minggu padahal aduh. Di bagong ya, Bray. Ngopi we nama. Teh nama. Bocil menang sabaraha hiji? Sokeresek anjing. Karasar gitu euy. Ngopi ya, Bray, mah bener. Capek dah, balik di katongos. Oke, Bray, lanjut lagi, Bray. Nih si Bray langsung disambar umpannya tuh, Bray, tuh. Oh. Sikat, Bray. Lama. Gagal wae tuh tadi, udah. Tuh, Bray, tuh. Bray, belut. Bray, belut ya, Bray. Helikopter. Hei. Helikopter. Hiha. Teroret tojing sekian lama 255 tahun. Yang dilam helikopter nah. Mantap, Bray. Jimmy dapat, Bray, di sana, Bray. Sikat. Anjay. Helikopter lah tuh. Anjir, helikopter si Jimmy tuh. Nice. Lanjut. Geus panas ieunya, geus panasnya. Panas, Bray. Kudu balakan ku si Bray euy. Kudu deketan ieu bener, Bray. Aslina euy. Lanjut. Naon? Si bocil menang euy. Aja goblok si bocil helikopter Anjir, mantap. Helikopter. Anjir, si bocil dapat, Bray. Gaskeun, let's go kan, Bray. Aduh, mantap. Sana Jimmy gagal katanya, Bray. Di sana tuh, Bray, si Jimmy gagal, Bray. Aduh, kacau Mang Jimmy ya. Yuk kita interview lah Mang Mimin. Kumaha ieu pergerakan, brother? Panas kene. Aduh, banyak batur geus mareunang. Kacau ya cing urang. Geus meunang, anjing. Kasar. Tak kurang sesa-sesakeun liangna tadi tembri gandungkul da.
Anjir, nyanggut lagi si Jimmy di sana tuh, Bray. Keun antep. Urang ge kudu nyanggut deui. Anjir. Badag, Bray, itu mah, Bray. Aduh, anjir saya tahu bisa aing menang nu badag ge. Wah, anjuh. Aduh. Dapat? Oh, anjir tuh, Bray. Kala urang zoom in heula, zoom in. Zoom in. Mana angkat? Wah, mantap. Nice. Oh, oke, mantap Jos. Wah, benar Bray, udah pada semangat yuk. 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 Ayo, ayo. Ayo. Dapat lagi lubang Bray di sini, Bray. Kita coba seperti biasa, Bray. Si bocil helikopter di sana, Bray tuh. Jauh, Bray. Bocil tuh helikopter. Helikopter, Oh anjir. Oh, menangan wae. Kera alus si bocil, Di sana, Bray. Tuh, hush. Masuk lubang. Anjir. Si Jimmy itu ngegorowok. Sok lah. Bae pa jauh Itu jelas Bray nya. Kieu sakieu Bray. Kumaha itu tuh. Anjir badag Bray. Badag eta mah Ngajepat itu badagnya. Kela tuh teka-teka tuh labuh kira. Duh. Halus. Halus dah. Sok sing loba lah. Anjir, menang wae. Ai urang iraha Min. Min, arek moal, hei. Masih kumis. Hei. Arek moal ya. Aing mah. Kacau, Mang Mimin mah kacau wae, Bray. Curiga ulah direkam ieu mah, Bray, Batur mah teu direkam da meunang. Urang gerah yang ngerekam. Tuh benangan. Kumaha ieu? Sanes jeung lain jeung bukan. Cing Bray aing mau ka ngarekam Bray Nah, Bray, umpan kita sekarang dimakan, Bray, tuh. Bener, Bray, itu maka direkam, Bray. Cing mun direkam gagal berarti urang ngarekam, Bray. Sikat, Bray. Iya anjing si Kumin menang di dinya. Jadi orang kenarik Min ya tuh. Helikopter. Woi. Helikopter yo. Anjir, dubi listrik anjir. Jemang Kumin dia tah, kita. Helikopter ya tuh. Hei. Double helikopter mendarat, helikopter 2 mendarat. Anjing bener ya bangenan euy. Gaskeun bae krabay tong ngarekam Bray, ieu keur panas ya Bray. Let's go kan Bray. Bray. Tarik Bray. Bray, tuh Bray, berut Bray, Bray, nolol Bray. Nolol Bray. Helikopter. Kapten heli. Mang Eli di kapten. Iya, nice lah. Tuh Bray, helikopter nah Bray helikopter Bray. Nice. Oke Bray, lanjut Bray. Nah di pinggirnya ada lagi lubang ini teh Bray. Mudah-mudahan dapat lagi Bray. Kita cekidot lagi ya Bray. Oke Bray. Oke. Nah, suka. Lut. Ya Bray. Belum Bray. Bray di video mah gak mau dimakan Bray. Aneh dah Bray Tuh padahal ada gugur-gugan mah Bray. Naon tuh gugur-gugan teh bahasa Inggrisna. Gerak nama ada ini teh.
Cingudag tuh, Bray. Kak Bray, tunggu kali video ima Bray, Oke, lang guys nyanggut di videonya. Itu guys menang di mana itu? Hah? Nang di mana itu? Betul gua ngalah bluetooth ngalah kenapa? Goblok sekali anjing. Nyeri. Aing ngari gua. Kerusukan, Aing. Boga nu kitu segala batur anjir. Malicik anjir nya hayang nginum aing mah. Haus. Oke Bray, aduh perjalanan yang sangat melelahkan. Kita ntar review tangkapannya di cari tempat dulu ya. Cari tempat dulu, kita mau dibakar. Bakar Bray. Iya kabitaeun Bray, kamari si Bray ngabakar, hayangeun nyobaan. Kita coba sekarang. Itu lihat ada bujang. Nyali guys. Hayang ya. Bang Bayu Karena kadang kita pating nusa kalapana mah. minum dulu, ngudu dulu lah ya. Tapi Di bayu.